pagkasaran tay sibil ang mapirmaan kay kayat kunto ijay simbaan kanumak na marupi karan lusyak utay agasawa piliyek tujay adut baboy na tapdon makaduminggo iti padaya maawis tu amin na chismosa ket into doa kasara bali waktu tuy postura aku tikutin tuy abaga akini-kinin tu pa'y di pandag na ket into agawid ako kakuyog ko't tinuken damo apali-palito akas daloyon ikini-kinin daytoy na'y pato apagkasaran tay sibil ang mapirmaan kay kayat kunto ijay simbaan tanumak na marupi karan lusyak tu tay agasawa piliyek tujay adut itik na tapdon makabulan ko iti padaya maawis to amin na marites at into doang kasara balbaliwak tutoy postura ako tikutin to tuy abaga akini-kinin to pa'y di panag agawid ako kakuyog kuntot tituken tambo abali-balik to akas daloyon ikini-kini daytoy na'y pato abalik-balik to akas daloyon